Hello friends, mumeze muti? Uyu munsi tugiye kuvuga ku mukino ugiye guhuza ikipe ya APR FC ndetse na Muhezi United. Ese nabahe 11 buze kubanzamo hagati y'amakipe yombi? Ese ni ihe kipe ifite amahirwe yo kuba yatsinda uyu mukino? Ese APR FC namuka itsinzwe uyu mukino biri buze kugenda bite? Nibyo ndibuze kubabwira hano ngaha, ndajya ngo muze gukurikira hatajya n'akantu na kamwe kaza kubacika gaturutse hano ngaha kuri ica ndetse no muri iki kiganiro muri rusange. Ubundi APR FC ni ikipe isa nkaho ihagaze nabi muri iyi shampiyona y'u Rwanda, dore kuri ku mwanya wa 10, ariko namuka itsinze iyi kipe ya Muhazi United ikaza kuza kugaruka ku mwanya wa 9, akaba iraba yigurunzukanye iyo kipe ya Muhazi, dore ko ariyo bisa nkaho bikurikiranye. Ikipe ya APR FC ni ikipe itari kuvugwamo amakuru menza cyane muri iyi minsi, dore ko n'umukuru w'igihugu cyacu yavuze yuko ikipe ya APR FC sinzi icyo iburase, niba yaraguze n'aba bakinyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bitagenda bivugwa n'abantu bagenda babivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuba ifite sezo mbi muri iki gihe. Ikipe ya APR FC ni ikipe idaheruka gutsinda ikipe nimwe hano ngaha mu Rwanda rwose, ku buryo usanga n'udukipe dutoya duciriritse tugenda twitsinda, tukayitsinda rwose ku buryo bubabaje cyane. Ikipe ya APR FC kabisa ni ikipe isa nkaho ihagaze nawe muri iyi minsi, dore kuri ku mwanya wa 10 muri shampiyona y'aha ngaha mu Rwanda. Ni ibintu itari yarigeze yigera rimwe na rimwe, ni ibintu na rimwe itigeze yigera kuva yatangira gukina umupira w'amaguru hano ngaha mu Rwanda. Ndagira ngo rero tuteza kwizinga mu magambo ngo dutinde cyane, mbibwirire 11 ari buze kubanzamo hano ngaha mu ikipe ya APR FC. Hano ngaha rero dufite umutoza Darikonovic n'aba 11 bashyashya kabisa amaje gupanga bari buze kubanzamo, ariko icyo wamenya dore ko rusanganwa ari kwagitinga nka chairman w'iyi kipe Hitimana, akaba yarirukanwe na Thierry Ndandwa. Reka twirebe rero 11 umutoza Darikonovic yaze kuba abanzamo hagati y'ikipe ya APR FC. Reka duhere ku ikipe ya APR FC. Hano ubundi nk'ibisanzwe hano ngaha mwizamu turahasanga uyu nguyu Paveri Nzira, umutoza mwiza cyane wibuze kubanzamo hano ngaha ku ikipe ya APR FC. Ni umutoza wakoze save nyinshi wakoze save, bagiye bamutsinda ibitego byinshi cyane, ari mbabeshye kabisa, nta save nyinshi yagiye arakora, ahubwo bagiye bamutsinda cyane cyane. Ngo sinzi kuntu bimeze, niba ari ikipe yagira kina nayo bakamugera imbere, ako urebye yaba yaranagerageje, ahubwo ikipe niyo yabaye nkaho ibamo ibibazo, abakinyi umutoza se badakorana neza n'abakinyi, baza kumutsinda ibitego byinshi binatuma itakaza APR FC isubira inyuma. Nayo maseve wenda kuba yari ugiye mu gikombe, nta wamenya nyine kuba nayo yaragiye hari ibirarane bimwe na bimwe ikipe ya APR FC itagiye ikora, nta wamenya. Kuri kabiri n'ubundi ku mwanya wa mbere twabwiye ko ari Pavenzira, kuri kabiri tuhita tuhasanga Byiringiro Jean Gilbert ni uraba uri gukina hariya kuri kabiri. Tudatinze rero gatatu tuhita tuhasanga kapiteni Niyo Mugabo Claude, ni kapiteni mwiza cyane wa APR FC. Na bintu byinshi twakwiga tumuvugaho, namwe muramuzi, ntabwo twakwirwa dutinda mu magamba. Mu mutima w'aba defense rero turasanga ari Yusone na Nige na Kerema. Abo ngabo nyine mu mutima w'aba defense ni 4-5. Ari Yusone akaba ari gukina kuri 4, Nige na Kerema araba ari kuri 5 k'ikipe ya APR FC. Twigire rero hariya kuri 6, ubwo ngubwo nawe urabyumva nyine ni hagati mu kibuga. Turahasanga Mugiraneza Jean Ndewal, Mugiraneza kabisa, akaba Jean Dodier Mugiraneza, akaba ariwe uraba ni Mugiraneza Forodwar, akaba ari gukina kuri 6 hano ngaho ikipe ya APR FC. Ikindi wamenya ni impamvu bashizemo Mugiraneza Forodwar, Tadeo Ruwanga niwe ntago yigeze yitabira umwitozo umwe n'umwe hano, nta n'umwitozo n'umwe yigeze yitabira muri ikipe ya APR FC, dore ko ari kuri 6 kubera guserebura igikombe cy'insinzi hano ngaha mu gihugu cya Uganda. Indi mpamvu rero ari buze kuri 6 Mugiraneza Forodwar araba ari kumwe. Impamvu nanone ya kabiri, Dawuda yaravunitse, nta mwitozo n'umwe yigeze akora muri ikipe
ya APR FC ikipe y'ingabo z'igihugu. Ku munani rero turahasanga hagati, ubwo ni hagati mu kibuga. Ku munani turahasanga Richmond Lamptey. Richmond Lamptey rero ni umusore umenyereye gukina ngaha hagati ku munani muri iyi kipe ya APR FC kabisa. Ni ikipe ye rwose usa nkaho yakoze imyitozo neza cyane, nk'uko mwakomeze mubibona hano ngaha kuri aka kavideo. Yaritoje neza cyane ku buryo uyu munani we rwose ntawe yigwa awusigana nawe. Muhammadu Lamine Ba akaba ari ku 10 hano ngaha kabisa y'ikipe ya APR FC, akaba ari burabuhagaze hano ngaha ku 10 rwose, ko ntawe ugenda uburi gusigana nawe. Ku ruhande rw'iburyo rero tuhasanga Dushimimana Olivier Muzungu kabisa. Uruhande rw'iburyo akaba ari urwe, n'ubundi akaba ari rusanzwe akinaho. Ibumoso tukasanga Mugisha Gilbert Barafinda, akaba ari we uraba wibereye hano ngaha ku ruhande rw'ibumoso rw'ikipe ya APR FC. Nibyo tugiye kwitega rero mu kanya gatoya kabisa, turebe ese ikipe ya APR FC ifite amahirwe yo kuba yatsinda uno mukino, bityo ikaba yagaruka mu murongo mwiza, dore ko ikipe ya Muhazi nayo kabisa ni ikipe itoroshye cyane, dore ko irayizonga, dore ko Muhazi ubwo ni ikipe ni Rwamagana, yahoze ni Rwamagana ariko ikaba yarahinduriwe amazina, ikaba yariyise Muhazi. Turaza kurebera hamwe rero turebe ko iyi kipe ya APR FC iribuze gukura intsinzi hariya kuri Kigali Pele Stadium kabisa. Ubwitabire bw'abafana kabisa, nkaba mbona buzuye stade nk'ibisanzwe, ariko ntabwo ari bitewe no kuntu nyine muri iyi minsi ikipe ya APR FC iri kugenda itsindwa cyane. Abafana ni bakeya cyane, ni bake pe, ntabwo rwose natinya kubivuga. Abafana ni bake gusa. Mu gitondo ndabona nyine bandi baba barihebeye ikipe bagera ku kibuga kabisa, baje kureba ukuntu ikipe yabo bimeze, ariko ubwitabire bw'abafana buracyari hasi. Abafana benshi rero bakaba bavuze ko ribuze kurebera umupira kuri televiziyo, bawumvira ku maradiyo kabisa, kubera ko ikipe no muri APR FC abafana bagiye batangaza ko ikomeje kubababaza cyane, igomba gutsinda no mu mikino wenda ikabamara imibabaro bamazemo iminsi. Akaba ari nayo mpamvu abenshi banza gutwika nayo matike yabo ngo bakunde bajye i Kigali kureba match, bakanga kwigwa bagera ku kibuga, bakigumira mu byari wabo, bakaza kuwukurikira kuri social media zigiye zitandukanye nka YouTube, televiziyo ndetse n'amaradiyo. Akaba ariyo mpamvu ubwitabire bw'abafana hano ngaha rero bukiri bukeya. Ese ino kipe imoya, nawe niba uri hano ngaha kabisa umbwe, ese ino kipe ya APR FC iraza gutsinda ino kipe ya Muhazi, dore ko nayo ari ikipe itoroshye hano ngaha muri shampiyona y'u Rwanda? Ese ikipe ya APR FC ifite amahirwe yo kuba yatsinda uyu mukino? Reka tubitega amaso rero, ni mu kanya ku isaha 12 kuri Kigali Pele Stadium.